Pre nekoliko dana snimio sam klip u kojem sam izneo 20 omiljenih novih reči za 2023. godinu, a u ovom klipu iznosim 15 omiljenih reči za 2024. godinu. Naravno, ovo je moj subjektivni izbor i zbog toga želim da čujem i vaše mišljenje. Koristit ću isti materijal kao i u prethodnom klipu, a to je knjiga Birajte reči, odabrani predlozi i dnevnik takmičenja, najbolja nova srpska reč. Počinjemo. Moja 15. nova omiljena reč za 2024. godinu je zanimljivica. To je zamena za fun fact, koji nam je zaista nepotrebna tuđica. Na mesto broj 14 nalazi se imenica susretnica, a evo i objašnjenja takmičara. Susretnica je neplanirano, slučajno, srećno otkriće, slučajan nailazak na vredne i zgodne stvari. Čini mi se da je i sama reč susretnica susretnica. Na mesto broj 13 nalazi se pridev mislevit ili mislevita. To je zamena za engleski izraz open-minded, osoba koja je svestrana, otvorenih shvatanja. Pitanje za vas. Od 1 do 10, koliko ste vi misleviti? Mesto broj 12 zauzeo je pridev zagrljiv, a evo objašnjenja takmičarke. Poznat vam je osjećaj kada vidite nekoga ko odiše nekom zaraznom dobrotom i prisnošću, da poželite samo da ga zagrlite. Srećom, ima takvih ljudi još uvek. Koristim svakodnevno ovaj pridev koji mi tačno opisuje određenu osobu. Idemo dalje, na mesto broj 11 nalazi se imenica u množini, jednokolenići, za englesku reč siblings, koja jednim pojmom označava braću i sestre, predlažem reč jednokolenići, budući da u našem jeziku nema izraza kojim se istovremeno označavaju braća i sestre. Pitanje, da li ste ikada bili u stanju tiholjublja? Da biste to proverili, evo objašnjenja za reč koja se nalazi na 10. mestu. Tiholjublje. Ova reč nema bukvalno značenje da nekoga tiho ljubimo, već se odnosi na neku osobu prema kojoj gajimo nežna i lepa osjećanja, a daleko je. Mesto broj 9 zauzela je imenica međuzgrađe, a evo i objašnjenja. Kvart, blok zgrada, međuzgrađe, pojam koji objašnjava prostor među zgradama, kao što je, na primjer, blok 21. Ja sam oduševljen velikim zgradama i prolazima između zgrada i konačno sam dobio reč za ovako bitan pojam. Na 8. mestu nalazi se imenica časovod. Šta mislite šta je to? Evo objašnjenja. Časovod je raspored časova. Recimo, pogledaj na časovodu koliko imamo časova u četvrtak. Genijalna reč. Na 7. mestu nalazi se imenica prestignuće. Predlog za novu reč umjesto reči rekord. Dakle, umjesto da se kaže novi svetski rekord, na srpskom bi bilo novo svetsko prestignuće. U čemu ćete vi postići novo svetsko prestignuće? Na mestu broj 6 nalazi se reč onosnev, trans. Onosnev, ako je trans stanje posebnog ushićenja i zanosa koje se postiže izlaskom iz sebe, onda se naša duša oslobodila stege telesnog, pa sneva mimo njega i nije više u ovom, nego je u onom, u stanju onosneva. Približavamo se prvom mestu, a sve je zanimljivije. Na 5. mestu nalazi se pridev svojat. Označava čoveka koji je svoj u smislu da se vlastitim razmišljanjem, govorenjem, ponašanjem i delovanjem ne priklanja ni jednoj struji ili mišljenju. To je čovek koji govori i radi ono što zaista misli i osjeća, a ne ono što drugi od njega očekuju ili traže, da bi im bio podoban i od njih prihvaćen. Drugim rečima, čovek koji nije ni naš, ni njihov, već svoj, jer dela po svojoj savesti. Ova reč me motiviše da budem sve više svojat ili sve svojatiji, kako je ispravno gramatički. Na 4. mestu nalazi se glagol slebdeti ili slebdelo me. Evo objašnjenja. Kada nam neko milno osjećanje naraste iznutra ili nas zahvati odnekud s polja, pa učini da se osjećamo divno i poletno. Reč je nastala dodavanjem slova s na glagol lebdeti. Voleo bih da se sada slebdim, da uđem u onosnev i da se tako osjećam do kraja života. Na mesto broj 3 nalazi se reč nadvremenik. Nadvremenik je GOAT, the greatest of all time, najveći ili najbolji svih vremena.
Termin GOAT koristi se da opiše sportistu koji je najbolji u svom sportu, u svojoj disciplini i koga krase izuzetni talenti i postignuća. Po mom mišljenju, nadvremenik nad nadvremenicima u sportu je Cristiano Ronaldo. A koji je vaš nadvremenik? Na drugom mestu je jedna fenomenalna imenica i to je blagosnev, što znači ekstaza. Čovekova večita težnja, svesna ili ne, da se što više približi Bogu, što može samo bestelesno. Ako je ekstaza najveći stepen ushićenosti, gde čovek postaje čisto duhovno biće, onda je on u nekom stanju najnežnijeg, najneporočnijeg, najblaženijeg snevanja, koje je uvek bestelesno. Otuda reč blagosnev, bolje nego reč ekstaza, oslikava stanje u kom smo dotakli raj. Ova reč me podsjeća na jednu od mojih omiljenih pesama, a to je Euforija, pesma sa Eurovizije 2012. godine. I ova reč me podsjeća na moju konstantnu težnju da dostignem konstantnu euforiju. Ili eto, konstantni blagosnev. Stigli smo do samog kraja. Evo moje najomiljenije reči za 2024. godinu i jedne od najomiljenijih reči u istoriji svih reči i to je srcomer. Evo objašnjenja. Sprava koja još nije napravljena, a služila bi za merenje ljubavi. Ova reč je zaista genijalna, a genijalna je i ilustracija za ovu reč. Evo, pokazat ću vam, vidite. I ta ilustracija me podsjeća na jednu od mojih najomiljenijih knjiga i to je Planeta zvana Stanko i takođe na drugu ilustraciju koja se nalazi na poleđini knjige i to je ovaj grafikon ovde. Ja sam oduvek bio oduševljen grafikonima i šta pokazuje ovaj grafikon? Pitanje ovde, koliko ćete voleti knjigu? I onda 10, 20, 30%, sve do 100 i najviši nivo ne može da se izmeri. Zaista ne može da se izmeri koliko ja volim reč srcomer. Dakle, srcomer je sprava za merenje ljubavi. Moj srcomer pokazuje da ja i sam srcomer volim 100%, ovu knjigu volim 100%, ovaj grafikon volim 100%, odnosno ne može da se izmeri koliko ga volim. A pitanje za vas, koliko ćete voleti život? 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100% ili ne može da se izmeri koliko ćete voleti život.